ning Santisima Trinidad. Pakyabet talaking banalamisa, ring kapasalamatan daring makatuki, ding sablang pengari, lalaki, Happy Father's Day po, lectors and commentators, charismatic group, Gloria C. Mamangun and family, Melbert and Liberty Tubiera, Juana Gonzalez, Del Capis and family. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Francis Malonzo, Michael and Milton Lansangan. Para king personal akayadwanan dari Debbie Razon, Krisha Keys de Vera. Para king malagwang kapaldananang Dek Deirit, makanyan mo naman po karing sablang kaladwa, Loreto and Felicidad Concepcion, Ramon Mamangun, Alberto Tubiera Sr., Gilbert and Milagros Tubiera, John Miller Tubiera, Anita D. Cortez, Emiliano and Edita Malonzo, Narciso Badoy, Avelina A. Melendez, 40th Days, Janet Miranda, Ignacio and Perla Miranda, Jonard Miranda, Bartolome Gonzalez Sr., Rogelio and Leticia Carbunco, Rosita Bognot, Richard Bognot, Vener, Raul Crispino, Jenner Mabaga, Alberto Ubas, Estelita and Abril Mabaga, Sara Caparas, Bernardo Garcia, Modesto and Benita Tolentino, Lucita Arceo, Eduardo Bobias, Enrique Capis, Eric Capis, Esusa Capis, Fernando Capis, Maxima Capis, Fortunato Galang, Gloria Galang, at ding sablang kaladwo king purgatorio. Talakad tamo po at makyabing ikanta, king dalit apamuklat.
Kilagyuning pa ang painganak ang paing banal na Espiritu. Amen. King grasya ng ginutang Yesu Kristo at ang lugod na ng Diyos at ang pamikagum king banal na Espiritu parati ang manatili kay kayungan. At kaya ko, ang timurin. Iti po, metong yang maragula solemnidad ng kikatamong Santa Iglesia, huling itamo pagselebran tayo ing kapiestanan ng Diyos. King Diyos Igpa, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, King metong mong Diyos, ing Santissima Trinidad. Ing Santissima Trinidad, iti ayamo po kabod, katuruan ng kikatamong Santa Iglesia, na iti masakit yang pakiintindihan. Uling iti metong yang misteryo. Nune, iti metong yang misteryo na itamo aranasan tamo king kikatamong biye. Uling itamo atin tamong Diyos. Ing Diyos Igpa na magkalub, Diyos Anak na makipagrelasyon kay katamo, at Diyos Espiritu Santo na iya inggagabi kay katamo para king katutuan ng poking kabanalan. Si santalang yari katang kasalanan, lalong-lalo kitang pinandit, na itamo, etaya papansinan, ing relasyon tamo king Santissima Trinidad, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, pepakit mo kay kami ing lugod ng Igpa at baluming luguran na kami, bayo miyapa, balyaring luguran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo alang makapakit kay kaming migit maragul alugod kay sake ka at tinanggap king kamatayan alang-alang kay kami bangarinan mo king biye Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Yesus si king Igpa tigtugme kay kami ing Espiritu bang bukloraning miyabe-yabe ing balayaning Dios king metong alugod Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king be alanganga. Amen. Amen. Gloria,
Mistero. Manalangin tamo. Pupurianda ka, O Diyos, ikpanglubos mayupaya, Kristong Ginoo at talapagligtas, Espiritu ning lugod, bulalag mo ingke kang sarili, king kabubusala ning kang pangataw. Pagyagan king makirake king kang biye at lugod, meto nga Diyos at long persona, manatili ka sana king balayan, amiyubog kang kang wangis, malapit king yato at magdala ng biye, king kang lugod. Itiadwan mi, kingig pa anak ket Espiritu, meto nga Diyos, tutuat mabibiye, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Ing liturhiya ning amano. Papamasag ibat, king libruning kasebyan. Makanyan ing sasabyaning kabiasnaning Ginoo. Ing Ginoo lelangan ako, kanitang kamumulan, at miladlad ing kayang paksa. Bayu pa migmula ing dapat na kanitang minuna. Ibat king alanganga, mitatag na ako. King kamumulan, bayuya pa, migmula, ingyato. Alapang kalalaman, inyang mibayit ko. Alapang batis, amisisibol, danum. Bayula pa, mipilmi, king lugalda, ring bundok. Bayula, miyubog, din bundok-bundukan, misapwak na ako. Bayune pa, gewa, ing lambwad, kambering maranglena, oring mumunang puling, king alikabok ning yato. Inyang pekatigitne, ing sukob king babo, atina ko karin. Inyang dinina ng angganan ang mabilog, ing malalam adanuman. Inyang pekakapalne, ing lulam ning banwo. Inyang pepaltono ring sibul, king kalalaman, at dinina ning angganan, ing dayat malat, ban ing danuman, elalagpas king pasigan. Kanitang biniline ing pundasyon ning yato, at iku king siping na, kawangis ning masikan at alapagobra, pamatulan ke aldo-aldo, mamyalungan niyang alangtok ng king arapana, at mamyalungan mo naman karin, inyang ayari na ne, ingyato. Matula kong makyabe, karing anak daring tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibatamo. Maligaya ya, yung bansang pinili ni Ginoo, bang maging kayang sarili. Maligaya ya, ing bansang pinili ning Ginoo ban maging kayang sarili. Ning imbanwa, pagmasdan ke imbanwang gewada rin taliri mo, ding bulan at between, karin binili mo, nanuya ing tao, bat ke kayang gaganakan, nanuya pining tao, bat ke kayang pagmalasakitan. Maligaya ya, ing bansang pinili ning Ginoo ban maging kayang sarili. Makanyan man lelanganing alus kapante mo, petunganan kamalan ampong ligaya. Kaya mo penibala ing sablang dapat mo, lalam ng upaya,
pepasakop mo, ing sabla-sabla. Maligaya yo, ing bansang pinili ning Ginoo, ban maging kayang sarili. Ding tupa at baka, pati animal, mangalyap, ayop at asan, king danuman. At ing sablang kakawe, king kadayat malatan. Maligaya yo, ing bansang pinili ning Ginoo, ban maging kayang sarili. Pamamasang ibat, king libro ning sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Ngening itamu, milapit ta na king Diyos, king kapamilataning kasalpantayanan, metanggap tamo king Diyos, king kapamilatana ning ginutang Hesu Kristo. King kapamilataning kasalpantayanan tamo, peparas ng Jesus kaya katamu, iting grasyang kakamtan tamo, ngening kasalukuyan. Ikakatula tamo, uli na nito, ing kapanayan aatsu kaya katamu, kapanayan king pangarakayan tamo, king ligaya na ning Diyos. Dapat aliwa mo iti, ing malyaritang ikatula, Maryari tala namang ikatula, ring kaya katamong kasakitan. Ding kasakitan areti, balo tamo, mamungalang kapibabatan. At ing kapibabatan, mamungang pamagparati. Ing pamagparati, magdalang kapanayan. At itin namang kapanayan, makabigu kaya katamo, uling ing Diyos, tigtug na ing kayang lugod, karing puso tamo, king kapamilatana ning Espiritu Santo, apig kalob na ning Diyos kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Kita. Kitangan po. Ligaya king Ipa at king anak at king banal na Espiritu, ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas at ning paintungol. King Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka, antimorin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga na karingki ang alagad. Dakal ko pa boring sabihan kay kayo, dapat eyo pa agyong aintindihan ngeni. Panyatang ning espiritu ning katutuan, yung sumawag kay kayo. Bangaintindihan yu ing sablang katutuan. Huling,
iya magsalita king kayang sarili, dun ay magsalita ya kay kayo king dimdam na, at sasabihan na la ring bagay datang. Paligaya na kayo, uling sablang sabihan na kay kayo, manibatan kanako. Ing sablang at yung Diyos kanako, yun niya sinabi kong ing sablang sabihan na kay kayo, manibatan kanako. Ing maya pabalita, ning kay katamong kaaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan, Maya payabak po, Amo. at puri ko lang pugayan tempong tatang na tsuketi. Happy Father's Day! Okay po, greet you naman din tatang yu. Pangasawa yu. Happy Father's Day! Ako po Marine. Okay. Marine Largo. Bali yu po, iti metong yung avenue para kay katamo, bangkanita, mag-create tamong interpersonal relationship. Lalong-lalo na nanginiita mo pag-celebran taya ing Santissima Trinidad. Impong interpersonal relationship ning Diyos Ikpa, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nung makananuya mo namang lulob interpersonal relationship kay katamo. Minsan po ating kitandati kong parokya, ating mengutang kanako nga na, among, nano po ingke kayong aliwang obra na emu kabud magmisa. May paisip ko po kitang kutang na, ne? Na nano pa yung kanakong aliwang obra o emu itang magmisa. Aga nakake po itang panabili ng Bishop Dong, anyang dinina na kaming assignment, nga nang sinabi kay kami, king bayo yung parokya nga na, kayo mo sana, at yung kilubning kay kayong kwarto, mo, at yung kayo kilubning kay kayong kumbento. Noon lumwal kayo. Nga na, makipag-relate kayo, kareng parishioners yu, na pakibalwan yu, nung naning karelang pamibiyebye, nung naning karelang obra, naning karelang kultura, naning karelang pamangailangan. Kaya kaya kining parokya ning Banala Cruz, nano kaya ingke kayong kultura, nano kayo kaya ingke kayong pamibiyebye. At iti po ing dapat kong pakibaluan, kareni pong daratang aldo. Bangkanita, agyang ako, ating kong interpersonal relationship kay kayo. Uling po yung kanakong obra bilang metong apari, aliwa mo itang pagselebran ko reng sakramento. Noon bang pakit ko mo naman kay kayo, ing interpersonal relationship ng Diyos kay kayo, ampo kaya. Ngayon pong panahon tangin at ita na po king digital world. Palagay po, masakit ing mag-create interpersonal relationship king Diyos ang po king tao. Nung lawenta mo po, nung bisa kang makipag-relate ngayon buklat niya yung kay kang cellphone, buklat niya yung kay kang computer. Karakal pong avenues to relate. At yun po kening Facebook, o atine po kening Messenger, atine po kening Twitter, atine po kening Google Meet, o kaya pati dating app ngayon atina. Ne po? Kaya nung lalawenta mo, bakit kaya rin tao ngayon mawala pa king relationship? Kasi po tayong gagawan tang relationship, king social media, ang gamo po king likes, o kaya, ang gamo po karetang thumbs up, o kaya retang heart, o kaya karen mong emojis na poposta mo. Pero, ala naman talagang malalam a relasyon. Po tayong panto ng tamong talagang relasyon, yapin ing relasyon tamo king Diyos. Ako po ng Domingo, pag masdanda kayo, bakit kaya reng tao
o tera pa unang relasyon da king Diyos, simbala pa. Bayo kareng relasyon da king suki da, kareni pong magtinda kita. Ne? Mas muntala king palengki, at kanita, sali lang ulam kareng karelang o suki. Yung relasyon dati, yung mo kareng magtinda, ala namang king Diyos. Ne? Very ironic po, ita, ne? Na ing tao, ya, megawaya, para kaniting interpersonal relationship. Nanawari itang interpersonal relationship, nasasabihan ko, yapi ditang malalam a relasyon. Ne? Nung makanano kang makipagrelasyon, kay kang pamilya, kay kang kakaluguran, kay kang acquaintances, kay kang kayabeking obra, mekad mo naman yung malalam may relasyon tamo king Diyos. Ita po yung kailangan na ning taong ini. Bakit po sasabihan king interpersonal relationship? Huling itamo po, pag-celebran tayo, ing Santissima Trinidad. At naning Santissima Trinidad, at intamong metong a Diyos, at inyang atlong persona. Nanlo ka sa atlong persona ng Diyos. Nanlo po ka sa atlong persona ng Diyos. Diyos Igpa, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, king metong a Diyos. Nung pong lawin tayo king mathematical formula, masakit siya iting explika. O kaya po, ne, nung iti lawin tayo po, king katurwan, masakit siya po iting explika king metong mong luklukan. O, agyang po niyang mag-aral po, may kasakit ko kayo pong subject kay iti, the subject on Trinity. Bakit? Kasi, parati tayang lalawin iti on its theological treatise o kaya kitang kayang theological katurwan. Yan ang kahit mo minsan, taintindihan. Masakit siyang pakintindihan, uling iti yapin niyang misteryo ng Diyos. Agyang naman po si St. Augustine, ya po minsan, isipan niya po ing Santissima Trinidad, at siya lalakad siya, king lele dagat. Ikit na po yung metong anak, alalaki, na ya kukwayang danom king dagat at lilipat na itiket ang kayang timba. At nga na pong San Agustin, kening anak, imposibleng gagawan mo ito, nga na ing lamaning dagat, ilipat making metong mong timba. Nang pekib aning anak kaya, agyangi kayo po naman nga lilipat ye king buntok yu, ing misteryo na ning Santissima Trinidad. At iti emuneman apalob king kekang utak, ing misteryo ning Diyos. Pero masaintindihan tayo, ini pong misteryo ning Diyos ay iti, nung itamo atintang interpersonal relationship. Aliwa mo itang tintang relasyon, kareng kaluguran taking biye, kareng kakaluguran, itang malalam a relasyon, tamo king bawat metong at metong, kalupa ng relasyon na ng Diyos kay katamo. Kung nanda kayo po, ating kong malalam a relasyon king Diyos, yes or no? Ating kong malalam a relasyon king Diyos, yes or no? Simple yang kutang, pero masakit siya po iting pakibatan. Lawin tamo, nung makanano at intang malalam relasyon king Diyos, kaniting Diyos Igpa, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mumuna, at intamong malalam relasyon king Diyos, uling ing kikatamong Diyos Igpa, yaing magkalub. God the Father provides. Kaya nung lalawin tayo po, ing Diyos, ausan tayang tatang, kasi bayo ne po lelang aning ganaganaketing yato, bayo ne lelang aning tao, lelang na paing ganaganaketing yato. Yan nung mamasa kong Bible, minuna ne pang, lelangan ing banwa, ing yato, ing aldo, ing bulan, ding stars, ing dagat,
deng animalis, deng asan, deng tanaman. Kay ba't gawa na yung tao? Ne? Tawli na yung gawa yung tao. Kasi, yung Diyos ay ing mag-provide kay katamo. Agyang naman po, king mumunang pamamasa, king libro na ning kapahayagan. Impong kapahayagan, mo po amano. Lune, itiyapin niyang impersonification of God. Kaya na nung sinabi na kay katamo, nga na, kanita pang kamumulan, niyang gawa ni ing Diyos, ing yato, at syuna ko. Gewane ing banwa, gewane ing kalalaman, gewane ing iteng gana-gana ketiking yato, at syuna ko. Kaya po, iti mo ka mo damano, but it is the personification of God the Father who provides. Kaya po pa siya sabihan tamong tatang ng mumunang lulubking utak yun. Balata mo yung tatang, ang gaya mong gagawang anak. Karakal pong tatang ngayon na gagawa mong anak ne. Kay ba't dang ginawang anak? Provide do kaya rin karelang anak. Kaya po tutong tatang ita. Itang tutong tatang, yapin itang, patse ginawa kang anak, panagutan me. Mag-provide ka kaya. Aliwa mo kitang material, provision na pwede mong biya kaya. Noon pati itang kayang emotional, psychological, even spiritual needs na pwede mong i-provide kaya. Minsan po, tingko pong may kong recollection kareta pong estudyante. Kay ba't itang meto nga estudyante, may share nga na, bala nang makuha po itatang ko yung kailangan ko mo nga na, itang panyaliking ka na akong pamangailangan. Pero luwa mo iting pamangailangan ko. Ating ko mo naman pamangailangan emotional, psychological. Balo da kaya rin pengari ko, ating kong problema ngayon nga na. Balo da kaya rin ka na akong pengari, nang didalanan ko ngayon nga na. Kaya po bilang meto nga pengari, lalong lala bilang meto nga tatang, biyas kang mag-provide king kaya kang pamilya. Again kami po, awsan niya kaming father. Bakit kaya? Awsan niya kaming father. Kasi mag-provide kami mo naman karing kaya kayong spiritual needs. Kaya po bilang meto nga tatang, apusan tayong God the Father that provides. Kadwa po, makanalo tamo ating interpersonal relationship kaniti pong Santissima Trinidad. Hulingin kay katamong Diyos anak, ing ginutang Jesucristo, makipagrelasyon niya kay katamo. Kaya po, yung kay katamong Diyos, iti ayamo po kabud, mythical God, o legendary God, or just only creation of our mind. Noon in Diyos ay tutuyang meging tao, God incarnate. Meging tao ya, bang makipag-relate siya kay katamo. Bang kanita, in Diyos ay kasabi tayo. In Diyos ay alapitan tayo. In Diyos ay panandaman na yung panandaman tamo bilang metong nga tao. Agyang rin kasakitan tamo pong problema. Kaya in Diyos ay kalapit na kay katamo. Na in Diyos ay metong yang Diyos sa makipag-relate kay katamo. At makanan niya makipag-relate kay katamo. Kapamilataning lugod. Ikay po, panandaman niyo pa yung lugod na ng Diyos kay kayo? Pote, na panandaman ng lugod ng Diyos kay katamo kasi makipag-relate kayo. At makanano ng pepakiting lugod na kay katamo, yan na. For God so loved the world, He gave His only begotten Son to save the world and not to condemn it. Kaya yung Diyos ay Diyos siyang malugod kay katamo. Kaya po yung greatest commandment na love of God and love of
neighbor. At iting love of God iti love of neighbor ay mo po konsepto. Lune iti dinina ning biye ning Ginoo anyang mi pakuya king kurus. Kaya nga na ning kikatang kaduwang pamamasa nga na kapamilatan ng Kristo itamo linob tamo king relasyon tamo king Joseph pa. At iting kay katamong kasalpantayanan na iti mami pag-asa kay katamo. Ne? Kasanting ning kay katang kaduwang pamamasa. Linob tamo king relasyon king Dios uling ing krus ng Kristo at ing krus ng Kristo nga iti kaya mo po kabud simbolo no na iti metong yang relasyon tamo king Dios at katlo ing interpersonal relationship tamo king Dios nung itamo pagabe tamo king katutuan. Karakal na pong ito tungenen Karakal lang ito tungeni. Ing biyengeni puro siyang pamagkunwari. Palagayo ka rin, siping yung ren, tutula ren, o pamagkunwari mo. Kaya ngayon, masakit man ton kakalugurang tutu Kaya yung banal na espiritu, ing espiritu na yung katutuan. Bakit yung espiritu ng katutuan? Kasi gagayad na katamo para may biye, tutu. Pagkukunwari, yung plastic, biyata niya ka rin, orokan. Yung mga plastic, sana lakota mo. Kasi, impong yatong eni, mitmuya king deception. And deception divides. Truth unites. Bakit? Ating kawaring kakalugurang plastic. Buriyeng kakaluguran ng plastic. Imburita mo kakaluguran na tutu. Uling, ing tutong IT, gagawa na katamo metong. Truth unites. Lalong-lalo na gini, itang ating tamong awsa na dictatorship of relativism. Nano po yung dictator of relativism na sinabi ng Pope Benedict XVI. Deng tao ngene, nanong panwalanda, aliwaing tutu. Ing panwalanda namo, nung nano ing burikong panwalan. At ipilit ko, ing burikong panwalan. Agyang iti mali, agyang iti gusto. Kaya nga naging ebanghelyo, ibeke kayo ing espiritu ning katutuan. Minsan po, kahit ang dati kong parokya, itang mama sa amin, bisang mag-uniform. Palo na sinabi na, ala namang king Bible yan. Nung mamasa ka king pisamban, mag-uniform ka pa. Naman po gusto, pero papilit mo, na bara maging totoo, iti ingke kang reasoning agyang mali. Iyapinit po ingaw san tamong dictatorship of relativism. Kaya ngayon po itamo pagselebran tayo ing Santissima Trinidad. Itamo kaya atintang interpersonal relationship with God. Biasa ko pong manguros. Subukan tayo ng manguros. King lagyuning igpa, ampoy ng anak, ampoy ng banal ay Espiritu. Amen. Bali po, patse manguros tamo. Kaya mo po iti tradisyon na tiro na kikatamo ng Santa Iglesia. Noong pamanguros tamo, yapin niya ing interpersonal relationship tamo king Dios. Potang sabihan tamong king lagyuning igpa, ingig pangayti yang mag-provide kay katamo. King anak, ing anak kayti, yapin ing makipag-relate kay katamo. At ing banal ay Espiritu, iti yapin ing Diyos, ang mag-guide kay katamo, bang kanita may biyebiyeta mo kung isto ang pong banal. Kaya iti, ing
Santissima Trinidad. Kaya po theological treatise na kailangan tamong pakibalwan. Lune iti metong niyang relasyon tamo king Diyos. King lagyo ning igpa, poing anak, ampoing banal ay Espiritu. Amen. Pasyag tayo po ngining kikatang kasalpantayanan, itangan po. Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang mayupayang tuto, nilang king banwa king yato, at yung Yesong Kristo ang anak ng bagtong ginutamo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipa ko king Cruz, mente at mikutkot, tinipayang ka ring mete at king katungaldo, sinibliyang mebe, pepayta siya banwa, makaluklok king wana ning Diyos, sigpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ibang mukong ka rin babihin pong mga mate, sasapantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa Magdalena Santos, king pangapatawad rin kasalanan, king pangasubdirang bienbite, at king bie alanganga, kitmon king lugod, king kekatangig pa, pustan mong Espiritu Santo, nga ng manalangin, iba't ka rin kekatang puso, o banal at mayupaya, ming Diyos, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Oy paning sablang lugod, ibili mo ka ring puso mi, ing kapag nasan magdulap. Pamis... Oy paning sablang lugod, ibili mo ka ring puso mi, ing kapag nasan magdulap, pamisan metong, at kapayapan para ka ring sabla, inya ngaming manalangin. Oy paning meto ketawan, papanatilyan mong mabie at pasignangan, king balang talasalpan tayo, ing kapanayan milapit keka, antimono makanano kang malapit ke kami, inya ngaming manalangin. O maglalang at magligtas ming igpa, pisan metungan mula ring sablang Kristyano, king kametungan ning metong akasal pantayanan, at kinbukod mong dala ning bien ng Jesus, ang anak mo at kapatid mi, inya ngaming manalangin. O banal at mayupaya aming Diyos, pakiramdaman mo kami. Oy pa kakaluburaning ning tao, iagkat mula ring at syuking kaligaligan at sakit. Ibiye mo karelo, ing tetagan, manatiling manalig keka, at ing kapanayan ay emilili karelo, inya ngaming manalangin. O banal at mayupaya aming Diyos, pakiramdaman mo kami. Oy paming kekang anak, bustan mong din sablang komunidad, Kristyano, munyelang patutuking tapat mong pamaglingap, king kekang katimawan, katuliran at tula, inya ngaming manalangin. O banal at mayupaya aming Diyos, pakiramdaman mo kami. Ngeni po, adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Tabetala po king padalangin tamo, ing kapag nasandare sa blang tatang, na at yung eni, king katamong misa, ang popo rin kaya betamo, king katamong live streaming, panalangin tala, king Ginoo. O banal at mayupaya aming Diyos, pakiramdaman mo kami. Panalangin tala naman, den pong kikatamong ikpa na eta nakayabe, kaya tiking yato, naging karelang maya palimbawa, na tiruda kay katamo, iti mabibie pa, king kikatang kasalukuyan, panalangin ta, king Ginoo. O banal at mayupaya aming Diyos, pakiramdaman mo kami. O malugod ay pa, pakiramdaman mo yung panalangin mi, ating papasyag na, ning pamisamak mi keka, at karing kapatad mi kang Kristong Jesus. Amen. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya pantinggap meeting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Mipuri ang Purihin Diyos, Diyos. kapilanman. Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya pantinggap meeting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos. Mipuri ang kapilanman. Diyos, kapilanman. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan na sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, papagbanalan mo retingain at kapamilatanda, gawan mo king ganapadaon keka, itiyaduan mi king lagyu ng Yesus sa ginumi. Amen. King Ginoo, mantabi ya kay kayo. At kaya ka, antimony, Itasyulareng pusuyo. makatasno king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at Unay matulid. karapat dapat at matulid ng pasalamatan dakang parati numan ka rin o igpa Diyos sa langanga at lubos mayupaya masayaming papasyag inki kaming kasalpantayanan king misteryo ning kang kadyosan bilalag mo inki kang ligaya antimong ligaya na naman ing anak mo at ing Espiritu Santo at long personang pante-pante king kamalan alang pamiliwa king ligaya dapat meto nga Ginoo meto nga Diyos kapilanman misasamban king alang kapupusan mong ligaya. Ulinita kambering sablang koro ring angeles karing king banwa alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, Panginoon, Diyos mayupaya. Kakatas, katasan, wanyang darat, inagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, ing kakatas, katasan. Tunay kaping banal o ikpa ikaing panibataning sablang kabanalan. Pulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laretingain kingambu ng Espiritu mo, bang para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape. Pasalamat siya keka, piraso ne binyene kareng kayang disipulos at ngana, kunanya iti kayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makainyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pasalamat keka, binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunay iti kayungan at minum ko kaniti,
iting kalis sing kanakong daya, ing daya ning bayo talangang tipan, pamibubu para kay kayo ang po kare sa belang tao, bangket ang ipatawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Pagligtas, ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ning yato. Niyang iniganakan mi paing kamatayan at pamanyubli ng mebe ng anak mo, daraw miya kay ka, iting tinapi ning biyang poing kalis ng kaligtasan, daiming pasalamatan kay ka, yung papalirian mo kaming matampang tala kadarapan mo bang sumuyo kay ka. Papagkumbabami mo namang pagamuha mo, di kami nga sana misulo-sulo. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meoig pa'y santing lesya makalagaan at king meto, yato bang bigyan na piking lugod. Kambenang Leo na kaya kaming Papa, i-Florentino yung kaya kaming Obispo, kaya sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatid ming pepaynaon at maninay subling miye, Ampore sa blang miyang unabye, tanggapan mo sa naking maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngang karapat dapat magkamit king belang angga, bangkayabe ng Maria, imbirhening dunin Diyos, kambe ng San Jose, king esposo, kambering sa blang apostol, ampore sa blang banal, at inupat king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kikanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman, king alanganga. Ngani po manalangin tamong mitmong kapanaligan, at lugod kingig pa, kingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Amiga chubanwa, pisamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ingkayarian mo, kipamintaning mo. Ketiking yato ating banwa, ipamintuaning loob mo. King kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni. Ati patawad mo ke kami, ting salami ke ka. Anting pamamatay, wad mi, karing mi kasala ke kami, Emukei pai saul king tokso, nonei kabusking maro.
Kabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupanin kakang pakalulu, parati kay may kapusing kasalanan at miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling ke kaing ka, yaryan, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, Paping ako mo kaya kaming kapayapan, lalakwan mo kaya kaming kapayapan, babiya mo kaya kami. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili kay kayungan. At kaya ka, antimorin. Ngini po'y pakit tamong, mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan, payapan. Pakaluluan mo kami, Kordero ning Diyos sa nilalako, king kasalanan ning yatu. Pakaluluan mo kami, kaluluan mo kami, Kordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ning yatu. Ibigay mo kay kaming kapayapan, ibigay mo ing kapayapan. Diyo'y ginutang Yesu Kristo, diyo'y Kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, papalatang bayaw singapuna ng Kordero. Ginoo Inoy ako matampantanggap kaya ka, dapat agkasmay nga mano mo, kumayap na. katawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoong Diyos, sambanda ka, may itong atinidad, ding persona, may itong alanganggang Diyos, mananasana ang ikasalpantayanan mi at king sakramentong tinggap mi, pagdala na kaming kalusugan king katawan mi at kaisipan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bukas po mag-umpisa na yung bayo tamo pong schedule, kaya rin kikatang misa aldoldo, patse po Lunes, Martis, Webis, 6:30 a.m. ya po yung misa. Apak ya po yung misa. Patse po Miyerkules, sampung Biyernes, alas 6 na po ning bengi yung kikatamong misa. At ito pong miyembro na po ng kikatamong Pastoral Council, atin tamo pong meeting ngayon pong Miyerkules, kaibat na ng 6 p.m. Mass. Ngayon po agkatang kore sa blang tatang na ila lumapit la para king karela pong blessing. Lumapit la po tang bisang papabless sa tatang. Manatili ko pong makatalakad. Kaya tatamo po brother, kaya tapong luwal kanila balayan. Makanyanta na magporma ne. Opo, yan po. Sige po. Okay. Ingkasaupan tamo tsuking lagyuning Ginu, ame nga wa king banwat yato. Ginu kaniti pong aldongay ti pasalamat kami keka para karing regalo daring kaya kaming tatang. Daring kaya kaming tatang lalamag masabala king karelang aldoldo kapag nasan karelang sipagan ampong talento bangkanita mamyelang kalam karing karelang anak. Panwanan niyo po sana karing karelang kapag nasan bang sumulong ing karela pong kagiwan, king pamanese da karing-karelang pamilya, lalong-lalo na karing-karelang anak. Pagkalumbo kaya kami o Ginoy sa blang grasya nga aduan mi para karela, palabungan mo po sana ining misyon, apagkalumbo karela bilang metong atatang, bang kanita, ila, reng, mamye, kalam, aliwaki mong material, abage, nune para king mo naman, king karelang emosyonal, ang pang spiritual, pamaggabi. Gino, king karelang relasyon, karelang anak, iti sana lumalam, yung relasyon da mo naman king Diyos, uling ika, ing kaya kaming igpa. Ika, ing kaya kaming modelo, ing igpa, karing king banwa. At ing pang IT, na mayayakit, king ginuming aso Kristo, yung kaya kambutong ng anak, bang pakit mo, ing presensya mo, kaya kami. Ating banal na Espiritu, natuturo kay kami para king biye, tutu ang pongusto, king biye kabanalan. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ikpami. Ikpami at banwa, mi samban niya lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa, ing kakanan mi king aldoldoy, biyam kaya kami king aldongeni, ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anti mo ay pamamatawad, may karang may kasala kaya kami, mangay mo kaya paisawol king tuksuno na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Tanggapan tala po, rin kaya katamo pong rosary bracelet. Ito po, simple lang mo pong regalo kaya kayo. Pag anaka, na kayo tatang kayo. At makayog na yung pangatatang yu, king pangatatang na ng Diyos, para ka rin kaya kayong anak. Ating kaya kayong pamanuro. Ing ginuma natili kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutuing ikpa, ang poing anak, ang poing banal Espiritu. Amen. Misa midawne, metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat King Diyos. Maya payabak po kaya kayongan. Popong Happy Father's Day. Happy Father's Day po.